Hindi ya ihenya riri rĩa kilomita 15 rĩrĩa rĩtabanĩtio rungu rwa ũnyitanĩri wa honge itiganĩte na mbirarũ cia Ngeretha, arĩa meyumĩrĩtie maugĩte Akenya aingĩ nĩ magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa kũgiĩka meciria. 70% of the Kenya population ni young people. That's tunakuta cases mingi ambazo ziko kwa mental health cases za young people, kwa sababu pia wanahisi kwamba wameachiliwa kula nafasi za ajira na mambo mengine kama haya. Wengi wetu tunajificha, tunakuwa uko na shida pale nyumbani, lakini huwezi yatoka uongee. But hii bio ya leo ilikuwa kuanza mazungumzo, a new conversation, tuanze kuongea, usinyamaze, uongee, utokee uongee, useme hapa kuna shida. Inoyo urerikana kugumira mundu o kahora, o ati andu aingi mekoraga methikĩire na matekwenda kuingirana na arĩa angĩ. Na no njũrie a Kenyans othe okuria mari makorwo na maundu ta maya nigetha tukorwo tukiaraniria nundu wa maundu maria makorwo magituthumbura meciria na nigetha tukorwo tugiikara thikũ nyingĩ muturire-ini uyu witu. Si makosa kukuwa na challenges za mental health, na wakati ambapo unasikia kwamba uko na hizo tatizo ni vizuri sana. Kama ukiangalia tuko na hospitali zetu ambazo wameungana na sisi siku ya leo, wako pale, wako tayari kusaidiana, na mimi najuaga jambo linakuaga nzito kama hujaliongea. Moriti a Kenya makiria mbeũ njĩthĩ kwirora muno ni amu ugima wa meciria niguo utumaga mundu ahote kuruta wira kana guikarania na arĩa angĩ wega. As important as anything else, you know, as you need to take care of your physical health, you need to take care of your mental health. I think we need to kill the stigma about being strong and not, you know, always being okay, and, you know, seek for help if you're not feeling okay. Siku zilizopita tumeona vijana wetu wakipoteza uhai kwa sababu ya mambo ambayo ni hii ya mental health, na ninge-encourage watu wetu waanze kuzungumza. Ihenya rĩrĩ rĩgucĩrĩirie makĩria ma andũ 200 kuma mabũrũri ma Kenya na Ngeretha arĩa meranĩire gũtuĩka mabarothi a kũhunjia bata wa ũgima wa meciria. Githui wa Wairimũ, Laikipia.